nang tas putih acilnya singgung masan. Amun pang dilihat sudah belekian, jadi ada pantun sebuting sepian. Jadi kilai pantun nah didengariakan. Ulun kira tadi kilai hayam kantaki, itu sekalinya cilai guguduh pisan. Ulun kira pian cilai belum beleki, nah panggumu hanya di kabubungasan. Belum juga jadi tak lupa kami menarusakan. Sekalinya bang tadi kakaknya masih bujang, mangai belum belekian. Ini bibit bagus melihat kalau pian, jadi lawan pian kakak mendoakan. Bila lulus sekolah mudah lakas beleki, amin nak. Jadi pengulun pulang melanjutkan nanggesan kakak tadi nang belum belekian. Ulun sabuting aja lawan pian nih bepasan. Bila sudah ada beisian pacaran, pian jangan hakun dibawai bejelenan. Besoro ke rumah ancapi bedetan. Jadi lawan pian ulun memadahakan, namun nyaman cari lagi. Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban kepada ibu bapak di sini barataan yang ada di sini hari ini tak kumpulan. Yang mobil khususnya ada nang itu lidis nang ada di hadapan. Nang mangai itu pakai baju sasirangan, jadi nang lawan pian selamat bertemuan. Jadi nang lawan kakak ibu sabarataan nang ada di sini tak lupa kami ucapkan. Sebelum madihin ulun jauh berjalan, ulun nang tidak lupa nang ini paribadi bebanyak minta maaf, minta rela lawan pian. Karena pangkas ini ulun tak lambat datang, ulun minta maklumi maklumi pang buai imbah nang laberan. Kalau warga tuh di rumah banyak bepangantinan, yang wabil khususnya pada nang hari ini acara kemanakan. Ulun membagi waktu cuman alhamdulillah kawa mangabulakan hajat buhan pian di sini nang maundang. Jadi minta maaf minta rela berataan, mudahan buhan pian itu memaklumakan. Jadi nang madihin kami menampilakan, selamat nang berjumpa kita sabarataan. Tadi awal pemula ulun mengucap salam, jasad buhan pian di sini berataan. Kaina salam kami jawab buhan pian, baik nang kakak lidis nang ada di hadapan, atau abang ibu nang pian mangawira nang jicok sing tabelan, atau abang kakak memakai baju habang nang tuh di belakang sambil bebuk lahan, atau nang di kiri nang mengikuti anak pian lalakian, atau juga bapak memakai baju hirang di
ditambah gelenjem liwar nang gegeh pian lawan dihiganya memakai topi hirang kalau dilihat jenggot biar kalah labetan jadi nang tak lupa ulun menghimbaukan nang ada di sini bila pian mendengar kami berucap salam jangan kade ingat hari ini dijawab bakat ngaran menjawab salam suatu kewajiban atau abang-abang pakai kemeja putih pian manga merah mulai tadi pamulaan kaina salam kami bulah dijawab akan alhamdulillah madin di sungai Turak ada sudah bayangan kami mendapat sawiran 10.000 terima kasih lawan pian kikira nih 10 memancing lawan ibu nang amasing banyakan jadi nang tak lupa ulun memadahkan nang aran topang duit kade dibawa mati duit lebih baik lawan kawa dibagi-bagi jadi lawan pian sakadar ulun padahi kalau dilihat amas di tangan tak benyaki hibak ada di kanan lawan hibak di kiri lamun amas disimpane kalau cilai pian rugi pas sidinnya mati lakinya bebini alah bebini jadi bang ulun pulang melanjutkan lawan acil tadi nang amas sing banyakan amun tuh dilihat hibak tuh di kiri lawan di tangan kanan jadi cilai ulun lawan pian memadahkan bila tuh bang duit pian tuh membawa hari ini kalumpanan awai lawan lidis di higa bahutan jadi tak lupa ulun nang menarusakan kami alhamdulillah madihin pembukaan sudah dapat sawiran ada 10.000 amang nang bejenggot memberi warna abang jadi nang 100 terima kasih lawan pian nang gambar Soekarno ulun mau ucapakan jadi mudahan pian panjang umur sehat setiap hari mudahan bang pian selalu lancar rezeki mudahan berataan kita kawan naik haji jadi nih memancing amang di higanya nang bagelen jemiragi jadi lawan pian sakadar ulun padahi amang bakopiah kada kalah hari ini walau 5.000 2 butik menjuluki jadi terima kasih nang sudah memberi mudahan seberataan kita lancar rezeki ada juga ading mangai hendak menjulungi kikira ini duit umanya manyuhi jadi terima kasih duitnya liwar buruk talawas disumpahne jadi terima kasih nang mana sudah memberi mudahan berataan kita kawan naik haji dunia akhirat selalu dilindungi jadi adik-adik ada pulang memberi mudahan mama abah pian nang bagawe dilancarkan rezeki jadi 5.000 tak kait hari sidinnya ma anda kiki kata supane jadi ambil pulang mangai ulun padahi terima kasih banyak lawan kami sudah memberi kikira kurang lebih 150 sudah kami kulihi kalau dilihat parut acilnya betianan bina kadepan sini cilai terima kasih ulun mang mau ucapan mudahan nang memberi bertaan rezekian apa hajat pian bertaan dikabulkan nang mana masih bujang mudahan tujuannya lakas mendapatkan jadi bang ulun pulang melanjutkan tadi ini kai diberi 5.000 ada mengair bebujuran padahal niat kami baik bebenaran niat nih kainya nang begebis behuban jadi maksud kami 5.000 memberi pian desan manukar gigi supaya tuh dihiga kai ai ampih beluang terima kasih dinglah lawan pian mudahan mana adik nang memberi sawiran mudahan tuh berbakti pian
pian lawan kuitan Amin. pian tuh sakulah mudahan pendapatan Amin. jadi nang belanjut kami bemadihinan nang lalu di jalan mudahan pian salamatan Allah salamatan jadi pengulun bingung saurangan mulai tuhin tadi aur kawanannya nang dapat nih sawiran kira mangai urang lawan tuh sampian kada tapi kaliatan ipik awak amang liwar kahihirangan ala kahirangan jadi pengulun pulang melanjutkan lawan ini tadi nang memberi sawiran nah hari ini lawan pian kami doakan mudahan sehat terus niiklah awak pian dua pengrejeki pian dilencarakan apa hajat pian mudahan dikabulkan di mana begena selalu dalam lindungan awak naik haji kita sabar taat jadi belanjut kami bemadihinan jadi ada pulang menjulungi kakanakan mangai nang tukang suruh nang baju sasirangan jadi 7.000 pian manam behiakan kikira ini duit mangai bakas angsulan tetap terima kasih kami lawan pian mudahan buhan sini yaitu sungai turak pian parajekian rajeki kita selalu ditambah Tuhan rajeki nang sedikit mudahan dibanyak-akan rajeki nang sulit mudahan dimudahkan jadi nang tak lupa kami mau ucapakan gesan buhan pian bertaan tapok tangan Allah tapok tangan jadi pengulun pulang melanjutkan nah sudah 2 kali kilai kakanakan maatar duit sawiran cuman pang duitnya harga 5 ribuan tuyat pak hajinya nama nyuruh kakanakan ulun kau tahu ay pak haji yai maksud pian menyuruh kakanakan pian kalau sopan apang nang dijulung banyak duit angsuran laluan pian kami terima kasih hari ini mau ucapakan jadi kami terpukul lawan kakak di hadapan nang bebaju biru nang menyapuhi hidung mangai bepaluhan jadi nang lawan kakak kalau dilihat parot bujur kalau betianan jadi lawan pian kita sama-sama hari ini mendoakan mudahan kai pian lawan anak pian itu bangsa lalu taklah disehatakan apabila melahirkan mudahan salamatan jadi pengaman hendak mana kuni pian pian tu tahukah kenapa itu ajil jadi betianan pikiran hati ada memadahkan kikira lawan laki sidinnya katulahan abang pian guring kadesik jadi bang ulun di sini melanjutkan kita pulang di terpukus lawan tadi lidis nang duduk di suberan toya lidisnya dasar bujur kabung asar ulun hari ini hadok lawan pian 5 mata nang bepandiren kai dapang yang ai imbeh bemadihinan jadi lawan pian ulun handak bepandiren imbeh bemadihin handak main takwi apian awak kaina mampisi kaina hari malam jadi tak lupa kami mana rusakan terfokus lawan ibu lawan anak lalakian nang maingkot duit ada harga puluhan kikira memancing mahaji di belakang nang amasing banyakan jadi nang tak lupa kami nang memadahi bila nyata niat pian hendak memberi bawa akan duitnya atarakan kasih
namun nyaman nunte mahajiyai kami roge ayo haman nunte amang harnik mandatange asal nang bebinian nang tadi ujar lidis ada juga manam be jadi pengulun pian memadahakan nang mana duitnya angkat dulu lawan tahan bila tuh duitnya banyak harga sepuluhan kami tuh menunti cilai asa sopan mana bila menunti amang di takutan lalu kaina lidis timbul-timbul bergepan jadi tak lupa kami mau ucapkan kepada buhan pian di sini saperetaan yang ada di sini kami mau ucapkan kayak apa nang di kiri nang di palataran jadi lawan pian sekali nang keluar orangnya kebebenyakan kayaknya tuh di rumah mangaisa keluar GN cuman tuh saikong tadi betul pihirang nang memberi sawiran bujurai bangsa ratus kikira mewakili mangaisa beretaan jadi kade papa asal jua memberi terima kasih lawan pian mudahan usaha pian diberi keberkahan jadi nang tak lupa lawan acil beju hirang mari kita doakan mudahan imbah syawal pian betianana jadi Bang Ulun pulang nang malanjuti apabila imbah syawal parut hendak beisi cilai hari ini risik ulun beri bila malam sanayan lawan malam Jumat laki suruh begawe lawan pian cilai ampe besontik abe jadi tak lupa mangai ini sidimnya kada hendak beenak lagi jadi tuh mudahan pian sehat hari-hari mudahan makin hari selalu disayang lagi nyaman lagi pian kada sampai bebini jadi nang belanjut kita pulang terfokus lawan amang nang membawa cucu laki-laki kasihan tuh rambutnya tuh yang kada tumbuh lagi inya kapan nasan pian mamingkote jadi mudahan inya sehat setiap hari lawan mama abah mudahan bebakti jadi pengulun pulang melanjutkan cinta dini acilnya kada hakun nang betiana musiha laki pian cilai hendak beenakan lalu lawan nang laki ulun memadahakan apabila bini pian kada hendak betiana ulun hari ini sabuting bepasan baik pian paai tambahi parinduan jadi tak lupa ulun ngarusakan jadi nang lawan pian di sini saperetaan yang ada di sini kami mau ucapkan jadi nang lawan ibu nang ada di Soberang jadi nang lawan pian sakadar wesa sapaan ada tadi sidin 10 maung kayakan cuman mangai bebulik pinanya sidin manyumpane pulang dalam kantongan ada EBSA sidin nyaman nampayakan kikira 50 coba hitung pian lamun kada supan baik tunti bejelet jadi pengulun lawan pian nang mamadahi ulun tuh hakunai kasih tuh menunti cuman ada syaratnya cilai didangare ujar di acil nang bejungi tuh hirang sabukuan hari ini sidin saurangan 50 pacang memberi jadi lawan pian ulun nih hakunai kasih tuh menunti cuman pangsa kali menyuruh pian hari ini minta akan nomor tuh lidis nomor HP jadi tak lupa ulun nang menarusakan kepada ibu-ibu nang ada di Soberang mudahan buhan pian selalu disehatkan jadi nang tak lupa kami mau ucapkan kayak apa amang harni handakah nomor WA tadi lidis di Soberang sambil ambil kawai bejelem pian cuman hati-hati mangai bila manyuberang lamun pian tarujuk urang kada hiran-hiran lain tarujuk manusia tarujuk berang-berang jadi pengulun pulang melanjut
melanjutakan ulun pangsa kuting manun ti takutan musiha ulun turun nang itu pian duit dibuat kakantungan harau hari ini gilai ulun sopan jadi hari ini ulun mamad dehipian bujurkah dahulu hendak memberi sawiran bila bujur-bujur be untuk cilai pian ujar pang bujurai acil tuh hari ini nang jinco sing tabelen jadi lawan pian ulun mamad dehakan nang itu gincu pian dasar kata belen ujar orang negara nak kaya bebelungan hayam jadi tak lupa kami melanjutakan amun nang kayang itu baik pian nang bejalan kayang apa amang ulun na info akan lamunnya bejalan hakun kah mangawani berdua lawan pian ulun kada mangawani karena sudah banyak ulun dapat sawiran amunnya bang pian paling 5.000 hanya dalam kantongan lawan pian ulun memadahakan handakai bejalan tapi ulun sopan misalnya 50 tak ulihi sawiran berarti harga diri ulun 50 hanya bewujuran baik pang di sini berdiri saurangan jadi dapat hidayah pian dari Tuhan bisa itu maatar kasini manyu berang jadi tak lupa ulun nang mamadehi gesat ibu di Suberang padahal pang benyakai pak ai hendak memberi cuman ini kami disuruh manute lamun mandetangi rasa nang ini ulun kadede harga diri lawan juru supan mangai ulun padehi lain kaya amang harni nang awak putih ini jadi lawan kian kami mau ucapakan nang harian hendak bulik mudahan salamatan mudahan tau selalu kian dalam lindungan jadi nang belanjut kita sabar taat geser bangantin beru sakali tapuk tangan jadi pang ulun pulang melanjutakan ibu nang berjanji 50 memberi sawiran tuh yang tuh berjalan menyuruh manyu barang yang itu duit dibuat kakantungan ujar orang negara pian buruk si kuat buruk si kuat jadi bang kami bu ai melanjutakan kepada ibu-ibu buhan bertaan baik nang berdiri pian nang di palataran atau amang pak haji nang itu mangai tangan dibuat kakantungan sakadar hari ini kita bisa sapaan sakali bang disapa tangan kakantungan langsung mengeluarkan jadi lawan pian mudahan bertaan selalu disehatkan jadi nang tak lupa sakadar main puakan kepada tuan rumah nang kada awaran bila kada awar buhentian bertaan kawakah pang benyu is saiskan diulehakan jadi pang ulun pulang melanjutakan berjanji 50 memberi isawiran timbul-timbul kilai harga 20 maatar kasuberang marha 30 nya ulun anggap hutang Bahwa kami main muhakan jadi lawan aja tetap terima kasih banyak lawan dia kikiran yang 50 lamun sidin memberi dalam hati betaburan paksa 20 nang itu keikhlasan jadi terima kasih mudahan sehat pian kayak apa mah haji kami menyapa pian jadi lawan pian ulun mau ucapakan terima kasih banyak langsung pian doakan jadi hari ini ulun nang mendoai nang gesan ibu tadi 50 sudah memberi ulun nih berdoa aminakan laras sidi mudahan bu pian sehat setiap hari mudahan bang pian dilancarkan rezeki lawan pian kau
awak mudahan naik haji. Allah naik haji. Terima kasih kami mau ucapkan abubuhan sungai turak dasar baik beretaan hanyar bemadihin kami pamulaan sudah nang banyak benar kami mendapat sawiran mudahan sungai turak kampung buhan pian ini selalu aman terhindar dari bala musibah apapun jua mudahan diselamatkan mudahan kampung sini diberi keberkahan seluruh masyarakatnya begawi para jakian apa rajakian jadi pengulon pulang melanjutkan gesan nih peng kita pulang besar sapaan menyapa peng acil di balatar berdirian nang totas putih acilnya singgung masan amun pang dilihat sudah belekian jadi ada pantun sebuting gesepian jadi gilai pantun nah didengariakan ulun kira tadi cilai hayam kantaki itu sekalinya cilai guguduh bisa ulun kira pian cilai belum beleki napang gumuhanya di kabubungasan belum juga jadi tak lupa kami menarusakan sekalinya bang tadi kakaknya masih bujang mangai belum belekian nih anak siapa seumpama pian bujang kawa aiman nampahe sekitar 10 tahunan ini bibit bagus melihat kalau pian jadi lawan pian kakak mendoakan bila lulus sekolah mudahan lakas beleki amin akan berataan Allah berataan jadi pengulon pulang melanjutkan nang gesan kakak tadi nang belum belekian ulun sabuting haja lawan pian nih bepasan bila sudah ada beisian pacaran pian jangan hakun dibawai bejelenan besoro ke rumah ancapi bedetan jadi lawan pian ulun memadahan